প্ৰমোদ বড়ো কেনেকা ধৰণৰ নিজৰ পকেট গৰম কৰাৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক লৈছে। গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইয়াত চাইনবোৰ্ডত লিখা আছে 100 হেক্টৰ মাটি কিমান কোটি টকা ইয়াত চাৰ্জ হৈছে। এইটো CBI তদন্ত হ'ব লাগে। প্ৰমোদ বড়োক ইয়াৰ এৰেষ্ট কৰি তেওঁক জেলত ভৰাব লাগে। मिनिथाव मिथिबाय बिटिआरनि CM प्रमोद बर'नि सायाव मिनिथाव मारै होनना बुङोब्ला आं ओरैनो मिनियाखै दे मिथिबायना बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सारखौ जोंहा सासे सुबुङा माने CBI तदन्त खालामनायनि गेजेरजों जेलाव सोनांगौ होननानै बुंदों। अब्ला जोंहा बिटिआरखौ सोर जालायगोन प्रमोद बर' सारा जुदि जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जायोब्ला आरो मानि खारनाव बिथांखौ जेलाव सोनो नागिरदों आरो मा दायनि थाखाय CBI इनकुवारि खालामनो नागिरदों बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सारखौ। बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सारा CBI तदन्तनि उनाव जेल जानांसिगोन। बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निश्चय बुजिखादों। आरो मानि खारनाव प्रमोद बर' सारखौ अर्थात बिटिआरनि CM खौ CBI तदन्त खालामनो सासे बिथाङा अर्थात सासे मेलेमजिबि सुबुङा खावलायदों। बे जोंनि बर' सुबुङा बुंनाय नङा बियो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बुंदों। दिनै नोंथांमोना मा सानो नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो इम्परटेन्ट साननानै ला। मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां शेयार खालामना हो। जोंनि बिटिआर सरकारा जायखौ बुङो जोङो प्रमोद बर' सार अर्थात CM बिथाङा गावनि सरकार दानायनि उनाव दिनैसिम गोबांथार दंफां फुलि बायदिसिना गायदों नङा होमबा। दिनै बिथाङा प्रमोद बर' बिटिआरनि CM सारा दंफां फुलि 10 लाख दंफां फुलिनि मुङाव माने गोबां थाखा लुथिनानै जाबाय बा आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौबो थगायबाय होननाय बायदि जादों आरोखि। दा नोंथांमोना बुजिनानै लादो। अब्ला दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारा दंफां फुलि गायगासिनो दङ नाथाय दंफां फुलिखौ फांसेबो नुनो मोनाखै। जोंनि रायजो राजा अर्थात जाम्बा जाम्बि पाब्लिकफ्रा दंफां फुलि गायोब्ला फांसे गायनायानो दासिमबो थाङो। जेरै गावसोर सरकारनिफ्रायनो दंफां फुलि गायनायनि गोबांथार आसनि हरलाबायदोंमोन नङा होमबा। फांसे दंफां फुलि गायोबा 10,000 थाखा मोननाय माबा मोननाय बेफोरबायदि हरलाबायदोंमोन। दिनै बैफोर दंफां फुलियानो थांनानै दंजोबब्ला फांसे दंफां फुलिया नाथाय सरकारनिफ्राय 10 लाख दंफां फुलि गायदों मोनसे जायगायाव उदालगुरि जिल्लायाव मिथिबायना। बे दंफां फुलिया 10 लाख दंफां फुलिया फांसेबो दिनैसिमबो दंफां फुलि गैयामोन मिथिबाय। दा बेफोरबायदि माबोरैहाय जानो मोनखो दिनै बे दंफां फुलिखौ 10 लाख दंफां फुलिखौ माने गायदोंना गायाखै खुनु बिनि माने गेरेन्टि गैया। जिथुनाखि दा बिथांमोनहा बुंनाय बायदिब्ला बा एसामिस निउसाव ओंखारनाय बायदिब्ला 10 लाख दंफां फुलिखौ बा दंफां फुलिनि मुङै बिथाङा बे थाखाखौ जाबाय नाथाय दिनैसिमबो दंफां फुलि फांसेबो गैया। बबे फाग्लायावथ' बालाबारि गोरानावलाय दंफां फुलि जाबाय बायनांगौ नंगौना नङा रायजो राजाफोर। नोंथांमोना निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरलाय दंफां फुलिया सोरबा बाला रानस्राव अन्थाइबारियाव दंफां फुलि जायो नामा हा। बे खासिबारि बागानाव बेवहाय मोसौ बोरमा हाबो होननानै अलरेडि मिथिखायो। थेवब्लाबो बिथांमोना माने बे जायगायाव दंफां फुलि गायनानै होदों। दिनै थाङै थुङै दाया सोरखौ फान्दायगोन बिथांमोना मिथिबायना। नों आं पाब्लिकखौ बे फिल्डनि बा बिथांमोना दंफां फुलि गायनाय बाउन्डार खाथियाव जायफोरा रायजो राजाफोर दङ बै बिथांमोननि सायावसो नैबे दायखौ फान्दायहरगोन। अर्थात बे दायखौ बिथांमोना नों आं पाब्लिकफोरनावसो जाम्बा जाम्बिनावसो लिरथायहरगोन। बिथांमोनानो मोसौ बोरमा खायाखै बिथांमोनानो मोसौ बोरमाखौ जोथोन लायाखै। बिनि खारनाव दिनैनि दिनाव जोंनि सरकारनि अर्थात बिटिआर सरकारा दंफां फुलि गायनायखौ मोसौ बोरमानो जाहोजोबदों होननानै नै बिथांमोनखौसो दाय खालामगोन मिथिबाय। बे फुरा रोखाखा। दिनैनि दिनाव बिटिआर सरकारनि आन्डाराव थानाय जिथुनाखि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा दंफां फुलि गायहोदों आरो गायहोदों। फरेस्ट रिजार्भफोरखौ ब्लक खालामगासिनो दङ। मानसिफोरनि हा लानानै थानाय न' लुनानै थानाय संसार जानायफोरखौ होस्रांदों। नाथाय बै दंफां फुलिफोरखौ बा दंफांफोरखौ फांसे फांनै नों आं पाब्लिकआ दानोबा बिथांमोना दाय होयो जेलाव सोयो। नाथाय दिनैनि दिनाव बे प्रमोद बर' बिथाङा जे बिटिआर सरकारा दंफां फुलि गायनायावबो फांसेबो दंफां फुलि नुनो मोनाखै बे सोरनि दाय बे सोरनि दाय। अब्ला नों आंहा दंफां फुलि फांसे दानोब्ला जेल जानो गोनां जायोब्ला दिनैनि दिनाव प्रमोद बर' बिथाङा 10 लाख दंफां फुलिनि जिबनखौ हत्या खालामबाय बा बुथारबाय बिनि दायनिगिरिया सोर। बेवहाय बिथांमोनहा जेल जानांगौ ना जानाङा। दा बेखायनो बुंदों प्रमोद बर'नि सायाव CBI तदन्त जानांगौ CBI इनकुवारि जानांगौ आरो प्रमोद बर'खौ जेलाव सोनांगौ होननानै बुंदों। मानोना दंफां फुलिनि मुङै बा गोबांथार आसनिनि मुङै प्रमोद बर'आ कौटि लाख थाखा लुथिनानै जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ रोखा फोरमायना होदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो निश्चय बुजिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ हागौ हाया नोंथांमोना शेयार खालामना हो। आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बिटिआर सरकारनि गुबै महर एबा गुबै आखुथाया। प्रमोद बড়ো ডাঙৰীয়াই আজি 2টা বছৰ আগত ছেপ্টেম্বৰ মাহত যেতিয়া নেকি খৰালি একদম খৰালি থাকে পানী নাথাকে সেই সময়ত 10 লাখ গছ পুলি ইয়াতে লগাই এটা দেখা আছে লিখা আছে ইয়াতে গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব গৈছিলে। মুখ্যমন্ত্ৰীকো তেওঁ আমন্ত্ৰণ জনাইছিলে এই কাৰ্যসূচীত তেখেতো আহিছিলে। আজি আমি জনাব বিচাৰিছো এই সাইনবোৰ্ডটো অকল ইয়াত পৰি আছে মানে সাইনবোৰ্ডটো আমি ইয়াত আজি 2 বছৰ পিছত আমি দেখা পালো। সাইনবোৰ্ডটো ইয়াতে আছে সুন্দৰকৈ লিখা আছে 100 হেক্টৰ মাটিত
তেওঁলোকে প্লান্টেশ্যন কৰিছিলে 10 লাখ গছ পুলি লগাইছিলে অকল সাইনবোৰ্ডটো আছে বাকি সাইনবোৰ্ডৰ বাহিৰে আৰু ইয়াত একো নাই শুকান মৰুভূমি দেখা পাইছে বালিচহীয়া মৰুভূমি ইয়াত এটাও গছ পুলি নাই গতিকে আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন কৰিছো যে এই 10 পুলি গছ পুলি 10 লাখ যেটো গছ পুলি লগাই ইমান 100 কোটি টকা মানে 78 কৰোৰ টকা খৰচা কৰি এই পইচাটোৰ ভাগ তেওঁ পকেটত কিমান টকা সোমাইছে তেওঁ উত্তৰটো আমাক বিচাৰিছো আজি আমি কাৰণ 2 বছৰ পিছত আমি আহি দেখা পালো এই বিশ্ব গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড যেটো কৰিছিলে এইটো মানে প্ৰেক্টিক্যালি আজি কি পৰিৱেশত আছে আমি ইয়াত চাব আহি খুব দুখ অনুভৱ কৰিছো দুখ পাইছো কাৰণ আজি এই অঞ্চলত 10 পুলি গছৰো এটা প্ৰাণ আছে গছ উশাহ নিশাহ আমাক অক্সিজেন দি আছে গছৰো প্ৰাণ আছে গছ হাঁহিব জানে গছ কান্দিব জানে আমাৰ নিচিনাই এটা গছৰো জীৱৰ প্ৰাণ আছে আজি আমি দেখা পাইছো 10 লাখ গছ পুলিতে মাৰ্ডাৰ কৰিলে মানে তেওঁ অকল পইচা লুটাৰ মুনাফা যেটো নিজৰ মুনাফাৰ কাৰণে 10 মানে যে কোটি কোটি টকা তেওঁ পকেটত ভৰোৱাৰ কাৰণে এইটো কাৰ্যসূচী লৈছিলে আৰু বিনা ঢোল বজাইছিলে আজি আমি দেখা পালো তেখেতক আমি অনুৰোধ জনাইছো আমি মাজবাট সমষ্টিৰ পৰা তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো তেখেত এদিন আহক আহি পেলাই এই যেটো গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড যেটো কৰিছিলে এইটো তেওঁ নিজে চাই যাওক মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমন্ত্ৰণ জনাওক যে গছ পুলিবিলাক কিমান ডাঙৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইমান মিছগাইড কৰিব নালাগিছিলে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আজি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছো প্ৰমোদ বড়ো কেনেকা ধৰণৰ নিজৰ পকেট গৰম কৰাৰ কাৰণে আঁচনিবিলাক লৈছে আৰু বিটিচি কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ আঁচনি সফল নহয় সব যিমান আঁচনি আজিৰ পৰা লৈছে সব মানে বেবৰবুং হৈছে গোটেই পইচাখিনি নিজৰ পকেটত ভৰাইছে আজি খুব দুখ পাইছো গোটেই মৰুভূমি সদৃশ এলেকা ইয়াতে এটা গছ পুলি নাই যি ঠাইবিলাক আছে মানে ইয়াতে আমি আজি ইয়াত আহি পেলাই খুব দুখ অনুভৱ কৰিছো এই গোটেই এৰিয়াটো আপোনালোকক মই দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো ইয়াত দেখা এই পাহাৰৰ পৰা এইটো গোটেই এটাও গছ পুলি নাই ইয়াতে অকল মৰুভূমি মানে বালি আৰু ঘাঁহ বন খালি গজি আছে গছ পুলি এটাও নাই গৰু ছাগলী সোমাই গোটেই বেৰা দিছিলে বেৰা এটাও নাই গৰু ছাগলী সোমাই গোটেই শেষ কৰিলে ইয়াত এই টকাটো এটা তদন্ত হ'ব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই আহ্বান জনাইছো অনুৰোধ জনাইছো এইটো তদন্ত কৰক কাৰণ গ্ৰীনিছ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড ইয়াত সাইনবোৰ্ডত লিখা আছে 100 হেক্টৰ মাটি কিমান কোটি টকা ইয়াত চাৰ্জ হৈছে এইটো সিবিআই তদন্ত হ'ব লাগে প্ৰমোদ বড়োক ইয়াৰ এৰেষ্ট কৰি তেওঁক জেলত ভৰাব লাগে কাৰণ ইমান টকা চাৰ্জ কৰা ইমান 10 লাখ গছ পুলি মাৰ্ডাৰ কৰিছে গছৰো জীৱন আছে আমি দুখ পাইছো আমি অনুৰোধ জনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ইয়াৰ ওপৰত সিবিআই তদন্ত হ'ব লাগে মানে ইমিডিয়েটলি